Bia Kamal Kanwar Online TV. Kajan gwas me lere banaling. Shukur agwelek nulun. Shop kajuba. Kena generally tikakien. Shikamen ngesh kono nuwen and wo milat kon leri. Barodan look. Ko jin be subscribe. Kabijin yagwa ne kakien. Ko bi rantin kono ba nunga go tong nat bika chwaling agwa. And later banaling a qui quaran shure wish kujuba ni general ulun kana ji quarati ko kien ke na ko kien de la generally banishu ka ler dan lat karor ke jen gwasme quaran ro chagwelek ni general johnson ulun che shop re wish kujuba ka chala no ba mal kam de kene kuma so sudan ke self care ke madien karo ko kuma care chala do bajalat ke bajalas let ulu nyaram kel mi kona commander ka spell mayo ka kidgwang ke bona chala kidgwang ajan shengan yaman wo ke ulu ka juba shete ka jor ka rundang wel te kane juba menen ka ke rundang wel te kan johnson ulu kane juba menen ka ke chaja la no te dor ka rundang wel te kane wich kane menen ka jam cha chup ka changa baro ka jogre wich ka juba ulu nyaram kelmete ka gortu wan min chalat jen kene first lieutenant general min chalat thomas mabordal kene first lieutenant general benmon shika shop ka juba international airport ka shanga baro la sande yeme ka kor paze pai wish ulun shika mungai kone jen chen nas te chop ka jen doku bakel shaka jakre wi ka juba tiwo wech ugich angot kana ne shop kare wech ku juba ko jan gore je bi security betin rong ke gang ka kwida ko che wecha jangat ka do badanan chalat ke jam wa chene de jandi bakal chaga jakara delegate bo wa pin wa je gwich kane to wa chicken lat mugay kan lat che man chalat kum espele marach ke bon self care kene kum espele ayo shika malta inga katum ko de tere tin tuo ka panal kene jongle state de ka kapchong ka gwade chewa en male chalat kam diere ka katum kan sudan ken dak ke kan kon tokten chala do mal mo jen gor ko johnson ulun re wech ka sa sudan chala de no shu general gadwe jwal mal mo ben gak mechi general gado idol ngajo no si ngaje te kamisha gulmat ka pin mikuje en general gado idol wacho malamo sho jaben hon si daraja dak shala no chengne me shikit gwangro da dak sho ngodba kan salva care kallo no de ka tere mala men cha gori balas letre we ka South Sudan raje me kwala no to chi general johnson lon chore which ka juba ka khimal me chalat karun te shiwa en general johnson lon aram kel meteke aspele mayu men me shi ka dakpin shi kamen shaling o shi ka teka ga kan general gadwe dual karwani ti karwani de yen kalinga jan gwasame ba rwani ko ken ba na kalelin ka dob dano we ka jare which ka juba ka kwida kanu amal muted ba no ngo mi chore wujin wini kan neden konti la general tinjal kel ka jam ka jan gwasame che man ngai ko na mi jiram jidit ka shar gore jin bi subscribe gore jin bi nyaw wani ko ken ko blar ba kulu gwada dano gore ka jen wo weten shigama shanga jaw shikwara agwele nulun chup ka juba kene generally ten kokien kejen sunday me biata kamal bye bye.